Serikali nene ni yaikithia kithito chayo kinene cha kukalata milati ya maendeleo kuu ngalikoni cia Kitui. Mwandiki munene muveani wa indo Jonathan Mweke aimaika ithisia enenthi ma county su maundu ta manyumba cia thwa munini mathau na kiwu ni uminukililwa ni kana itethesia andu nduani. PS Mweke na ula eitambukite kukunikila mulati wa nyumba cia thwa munini kiwanza cha Ithokwe Silanga wa Uma na milati ingi ni wasakana tongo ikuma kisioni kiwu nimekuende ya kukwatiania kwikithia milati su ni atethia enenthi ma county su na kwa ilia mathayo mo. Onesmus Chalo ni watumbanisha mauvo. Serikali nene athana kuminukira miradi ya maendeleo endeva kilioni mbunge cha Kitui cha Kati na kutethia enenthi. Mwandiki mutinika muveani wa indo serikali nene Jonathan Mweke ni wathiuka miradi nesu ivola wa nyumba cia theinini ofisi wa chama cha UDA Kitui kiwanza cha Ithokwe na mawikalo ma musumbe ala mende na kwa va Kitui. Tuambe Kitui town na ila state loje kwa Vano town wala bana nyumba ya county commissioner kwa this stadium ela kwa Ithokwe ya Mashujaa Day na yuku mavou tuaviko na nyumba cia affordable housing ila si Vano kwa Ngindo Kitui town where andu maudhu kumanesa na yutu Vano Umadam tusisia project ino nene mono ya serikali ya umandhea andu maito kiwo. Hii project ya Uma ni project tunavata nayo mono pio tondo ikanenga andu maito kiwo zaidi ya nyomba ngili miongo monda na itano 75,000 homes ni makakwata kiwo kuma Vano Umadam. Kila kiwo kikethe wa Vano ni kingi mono pio zaidi ya bilioni 1.5 lita tuhakikishe andu maito ni makwata kiwo. Ainene asilangano wa umati na wakuthuima uyola wende miradi nesu Mweke no amekithisia enenthi kana serikali ni yumbanite kuminukira miradi cio nthela yambelelwe kisioni kiweta atongo ikuma kisioni kiala menthini wa serikali ya Kenya Kwanza ni mesukuma miradi cio nthe ithelene yambise kumia uthukumi kwi enenthi fakta yu monopio kana miaka ingi ile ka 1.5 kwithiwe ituminie project ya dam na itokwatie kiwo kuma Vano kiuthi baya for treatment na yulika itangi ni kwa Ngindo kuma vou yuthi ukayu Kitui chombe. Kwa hiyo ni project nene mono ya serikali na ithe tathukumi ma serikali na tongo yala mendene ya serikali maudhukuma na William Ruto itukweka bidii pio tuwekase tuhakikishe mradi yuno ni wathela tamini ya mbe kana yuto kwa tatami ya kele ya William Ruto tuambie kusisia miradi inge. Evindani mugwataniria vomane ya musumbe na wale tambaniti na PS Mweke Boniface Mutese Musambe na kene wenda enenthi ma Kitui kukwata mbutho kumwa serikali ula wende nondo miradi ingi ya maendeleo kukwatwa kwambililwa kaunti ni vindete asa. Nitwona project indene samono na oundu mwegwa o mituki thina wa kivundo thela Kitui na nenda ku explain with the langata in layman's language. Umadam niye kosa na kivu kila kingi pio Kitui ukisa kwithia onambue kalea kuwa for 8 months still and me to make the amatono kosa kivu wina kithia hii reservoir nene view na nikindu twaile kutania muno view katika projects sio on this ya kivu cia Kamba. This one is very unique. So and me to ni support muno undu batonyeka na tuchume anisia because in a short while itukwithia twimina na project ino undu teka kila tuoni yesu stadium state lodge unique advertise wa township roads at a cost of 406 million shillings na ni kwambia kwa ome tukini kanaweza kwithia Kitui cha sova lighting the same. So all I'm calling upon is ndongoi tukwatane ni kanaweza kwithia ni twaete maendeleo bakwitu Kitui County. Atongo yani maweta kana mena Mweke miradi ene kuteria kwa lula mikalile ya enenthi wamona kuseve mawekalo mo mathao na kukwatikana kwa kibupo mwena uthukumu wa serikali. Televote abdingwa movo Mutongo TV. Onesmus Chalo.